Dragi prijatelji i gosti Aleksandra Saše Kaluđerovića, dobroveče i moram da prvo priznam da mi je iskrena čast i zadovoljstvo da otvorimo ovu njegovu prvu zvaničnu izložbu fotografija do sada u Kameriji. Vidite, ova njegova izložba večeras nosi naziv Na početku, iako sam u početku. I logičan je, ja sam pitao recimo jučer Sašu kako će se zvati izložba, kaže u početku, zbog toga što je to prva njegova izložba i zbog toga što on počinje da se bavi fotografijom, to je počeo je već prije nekoliko godina, a ova izložba vjerovatno ćemo je se sjećati kao nešto što je bilo na Sašinim početcima. Međutim, ja ću vama noćas da ispričam malo kako je to bilo u prapočetku, ako je ovo početak. Sa Sašom sam se susreo neke 2010. na ljeto kad je on i nekolicina njegovih drugara i drugarica bili su odabrani da budu dio fotografskog mladog tima Festivala pozorišta za djecu u Kotoru. I samo rezultat te jedne sekcije Festivala pozorišta je da jedan momak studira dizajn, druga cura studira arhitekturu, Saša ima prvu samostalnu izložbu, tako da je nešto od svega toga izašlo. A inače prvu izložbu Sašinu u sklopu drugih nekih mladih ljudi imao je prije također neke 2 godine na Festivalu za mlade Bruškin, gdje su dobili zadatak da naprave izložbu fotografija na temu Moj grad iz mog ugla. Na neki način kako on i njegovi drugari vide Kotor iz nekog njihovog ugla. To je bilo znači prvo Sašino predstavljanje zajedno sa nekim drugim ljudima. I te fotografije su bile odlične, da se mi ne lažemo. Ja sam imao prilike da vidim izložbe na web sajtovima mnogih profesionalnih fotografa, mnogih ljudi koji se time bave godinama i među njih mladih i ovih, da kažem, starih, ja lično nisam primijetio neku veliku razliku. I sad mnogi ti neki stariji ljudi, ne samo stariji, nego već drugi, treći, meni kažu, ma tim klincima je lako, oni imaju supersonične fotoaparate, oni naprave, već ti aparati sami naprave ne znam kakve dobre slike, onda to kući malo na kompjuter, malo u Photoshopu, efekti i evo izložbe. I sad sam se zapitao stvarno da li je to tako, da li ti aparati sami to rade za sebe. I kad smo radili tu izložbu za Bruškin, dan kad su trebali da mi donesu CD-ove sa fotografijama, Saša i još par njegovih drugara, došli su kod mene, jedan se češao za nogu, drugi je nešto bio sav ugruvan, treći se brinuo. Ja ih pitam što je bilo, oni kažu da su za tu izložbu bili iza San Giovanija, ne mislim na kafić nego na bedeme kotorske, gdje onaj procijep ovakav, da su se tu lomili kroz neke kamenje, da je jednome pala kamera, da se drugi skotrljao, tako nešto. I svi su bili ugruvani, ali su bili zadovoljni jer su završili fotografije. Ja sam se samo ovako za glavu uvatio i rekao, Bože, znaju li to vaši roditelji? Mislim da nisu bili baš obaviješteni. Fotografije su bile super, a meni je isto bilo jasno ta jedna stvar, ako oni tada s nekih 13-14 godina su spremni da idu iza San Giovanija, da su spremni da se kotrljaju možda nizbrdo da bi uhvatili, ne znam, taj ugao, jer je to valjda navodno dio grada koji se njima svidio, vjerovatno su ga vidjeli 2 puta u životu do tad, ali je bilo super. Znači da nije sve u Photoshopu, da su ipak bili spremni u tim godinama da malo, da kažem, ginu za tu svoju fotografiju. I to je, ja mislim, jedna velika vrijednost koju sam ja lično vidio u tom njihovom stavu prema svom radu. Tako da nije uopšte čudo što danas imamo evo prvu samostalnu Sašinu izložbu. I prije nego što je zvanično otvorimo, ja ću ipak možda da ne dužim više reći Saši da možda još i kaže nešto što je potrebno. Dobro večer svima. Na meni je ostalo još samo da se zahvalim svima što ste došli i da se zahvalim Shopping centru Kamelija zato što mi je pružio podršku pri otvaranju ove izložbe. Sada bih prepustio mikrofon nazad Tomu da zvanično otvori izložbu. Hvala Saša, nadam se da ćete svi vi uživati i da su obožavateljke na broju i one starije i one mlađe. Vidim ovdje sve generacije, to je dobro. Svaka fotografija ima svoj naziv, vi eto se potrudite, uvidite zašto je to tako. I ovu izložbu otvaram zvanično. Hvala vam.